Pauline Kimizi nuwayisurwe kandi abijukuru aba bintu batura nawe batugira ngo omwinazi ayisire nyine nkurubo bazo mukamina nuko kutaho munju akamushara maraka. Nabanishindugo munzu ndikushobora hempura ikintu cyankanga ngaruke nyuma ntera toki mutera raiti then asoza agaruka agenda ati then nimwebazyo nikwe kugaruka tumanyire n'ubwayizire tutugira umuratrinisha hemwe twamura kujya sapa turyaho tuja tureba musiza yasobora mutera right ndena nakana kiza kamukuratire kuratire ndi kwata nizani nyirukanga arakwamza mwene bakura mama bamwita kukaje sabana munimo mbi nkampikenze kugira nkanyerebe kugira mu ntima mana nyawe nduru ngira mutidesa gama nduru ngiterira tere nduru mbantu mu nyamba mutiyambe nje kindeze mazi ati murumuna wanje Dennis anteresimu ateruguru mchangani mpura y'enduru ati nabagamba ngo muntu bamwita nti nohura erishwekachi ati ngasaideje wa mwesu abantu bagira ngo bavuga ino mwinazogu atanga se umuhoro gwakorise kukora bwisobu ekituku ekyatusubire mbwene kitakumanya kandi cyo mukikuri yatusereshereje omutabani nomwe kandi banza kabisiga uyabura yambene yagumana akora hero kandi namarubire buringwa kwizamo twaronde songejo niyo mbwene tutarajfiro twajya naona bakasanga abandi konga mwe tutungira umutakoma nwabe nagira ngo mukikora kamugambira hatuka mutano wanje gwa kanyahara ngori inyita bona abana nibajya ngo barebera umuntu ogu nayishere ko mu rutoke rwabo ngo bo ryaho akaba ni wakozere kikorwa iki gasha kwa Ruth nuwamanyo muri singira.